Kongena kuba mweba MCA bau kabere ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi baraba tombere kwethira bagishinda kura na ndeni bagwatanirite amwe na kugwata mbaru ndionga Rais William Ruto iria erigeri kwambiria ntuko ya rojo kagiteno kau kana ni bethirite bakiuga ati bakiromba Rais William Ruto gutigira na kureta witi na mbere kana maendeleo ekiri ndionga yawe nkuruki atongere baba ni bugeta ati Rais William Ruto na abatere kurikiria imwe miradi ira ithiritwe ikirungama ntere mwanya she kaunti ya Tharaka Nithi na nkuruki kaunti ya Meru nikenda akari bakethro bakiona matunda cha utongeria bwawe barabara ma MCA mianka ya kumbere ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bebumirite na kugwata mbaru ndionga ya Rais William Ruto amwe na munini wake Professor Kithure Kindiki ire kwirigirwa kwigwere ya muthenya wa njuma kiumia giki promisirwe ni our deputy ni agaturetera president Tharaka Nithi county nontu wa maendeleo uko kwetu we are in full support tukumwira mirango yonde ni meingole au ke Tharaka Nithi county nikenda turetere goodies kana mauntu mala mega akethwa tureterete turiuga president naye na tukamukaribisha na wananchi bamweterete muno utiumba kunenkera bagu condition cia imondo ri kwaga kugaira akenaga gwa mukenera iria akurumia kanyambo kanene kwa gutio turi amwe na president Ruto na tukumwira naye na tukamukaribisha bakiuga ibagwitegia ndiongeno ya Rais William Ruto amwe na munini wake ni hakuingia mantu mara monthe banenkere munini wa rais Kagita Karaba komanite no ekareni tukumenyania atureterete mauntu mega mara monthe twanenkanire rire twari Karen project ya Tharaka Nithi county kuma kuria Tharaka kuja Mara guka chuka igamba ng'ombe kwina project nyingi ile istohete na turenda gwitikia munene wetu auka alije na mauntu mega na tureterete mauntu mega na twi nyuma ya deputy president kabisa atwile buria tukumuma nyuma nikenda project ile diekiritwo Tharaka Nithi county kana ile jieriritwo igekirwo Tharaka Nithi county ithi na mbere kinya bonekanite gukanukia bonene baraba kuga Rais William Ruto atire na uthingati bonene ndeni ya Mount Kenya na kuga ntugwiraga kinya Tharaka Nithi mugongo wa Kenya ukamenya Ruto ni mwende Mount Kenya president na support ya Mount Kenya ni kwirwo na tio turi Tharaka Nithi turi part and parcel ya Mount Kenya na itukuga president atikagea na wasiwasi twiga kinya 2027 tukegwa turi twinde tukina mbobo yemwe no kutwerekerete kweveri tio tutiye mantu mambesha tuyi maendeleo na witokereswa kiro kuthonde ukanenkerwa mantu mambesha tutiye wanaletwa ari Karen gutie mbesha tona ende barutite mbetokeria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kwebumiria kwa wingi muthenya wa njuma na kugwata Ruto amwe na munini wake mbaru karibo nde Tharaka Nithi county tumeni nikenda twetera mutongoria wetu wa Kenya ta William Samoei Ruto tuije tuthikirie mauntu maria tureterete mega na itu twithwe twigwatite wega nikenda mugeni akenaga nuntu bwa gukongwirwa tukongwira mugeni wetu koguo nikiromba antu ma Tharaka Nithi county mara mangegwa mena intention ya kwenda kuthukia kiatho kia president please twina mwana wetu na ndio tulithie karini na tubateithie kuwa tukimusupport for now na wananchi ibagwate president njara kenda maendeleo maingika matingikaga na kunenkana conditions munene gake nagua na agakena taboroke na gia ba ukenda kugaira kamunda keripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa Mbogo.